Basta latibiyag! Apay, sa dino tinagapwam, bebang. Di taman ili, tata. Napanak gimatang iti sidaan mi kan ni tatang. Ay, naimas man nga rudin ati sidaan ni kumpare. Nabaybayagnan nga ibagbaga, akayat natiyag sida iti karni ti baka. Isuanapan ko yung gatangan, tata. Kan inyalak matan iti kar ti luto. Ta isumat, ti usam na. Ay, padak matgaya man na sa mitilutaw. Kunak nga rod nga igatang kulaangan iti maintenance na, ngam kunanam nga uray saanan nga ag-maintenance. Tanapat patagkan ko na ti luto. Ah, ay, ni kumparik at talaga aya. Ay, gumatak man iti asin, tata. Nalipatak ti gimatang iti napanak iti ili. Manutigatang ang bebang. Naitagtagainip ko nga minday dinanang mo. Hadda ka no kampay idi inyarasas na kanyak anumiraw. Ay, mabati kayo mat iti kasta. Bareng ngay mga bakak iti milyon. Ay, jakla amon, tatang. Amom bebang, no mga bakak iti milyon, mabalin mo ti gumatang iti asawam. Anya, tila ipagbagayo mat. Jakon kaya ti makiasawa. Ay, jak kaya ti makiasawa. Bakit takon? Ay, jak kaya ti makiasawa. Isungarod ako nakagumatang ka. Ay, nakman lagluton, tatang. Ay, ang iraman na imbag ti karnit baka asida ka. Jak baka ngal iti nakulbay. Anti bebang, Oh, saan ka di pa'y amang rugi ti luto di ta TV? kitaom apatalastas pay lang. Nagbayag matod, makaturturog akon. Sapay ko ma, tamangabak jay loto ni lolo. Iso nga rod nga imbaon nak dito'y balayaw, tabuyaag jay draw ti loto. Anti, adan boyfriend ko. Na Di mo ibagbaga ka dagiti dadakkel ko nakaupubingan ka, dan boyfriend mo? Nagguwapo di boyfriend ko, anti. Ay na, adakalin na. Ay, saan? Pagsangitan na kalaang dayta. Talaga ka di asaan kan ama ki asawa, anti? Joy, tila damdamagom. Dakos ayat ag saludsod. Hay, nagrigat nga tati awan asawa na. Na? Nakalidliday dagiti amok abakot abalasang. Na? Awan ti mangkibing kadakwada no nakapsutdan. Na? Nagadukat nga momon? Ay. Awat matla ni bebangain. Sapay makaturturog akaw. Ay, inak man la irik pentiri daw. Lukatan to ni bebang tadamat tulbak na. Tatang! Nay, apay bebang. Tatang! Nangabak kay ti luto! Sa nga pulo a milyon ti inabak mo, tatang! Kunakon kay. Inyarasas ni nanang mau ang mga bakak. Milyonaryo tayon, tatang! Apa yan, tatang? Aprusta mo na tabarukog man. Tatang! Jak makang. Ay, itaray ka na di ospital, tatang! Sana na nako. Ay, ayaban na ko ni nanang mau. O saram te, napangabakak. Tapno naragsak ka nagbiyag. Nanay! Tatang! Ay, tatang! Di nakpanawan Saan? Tatang! Makipagladingit na, bebang. Si Kamat gayang friend. Kanoda kay ti Amerika. Nagbakasyonak mat nairanamat anadamag ko anatayan ni tatang mo. Wan nga rod. Ay na, friend. Single ka pa mo ilagayam. Ay, awan mangayat kanya, tasana ka napintas. Malaksit abasita ka babae, nalukmagak pa'y. Ay na, di kagsaw iti kasta. Kan nadamag ko, anangabak kagayam iti loto. Nadamag mo na ita? Wen, isungarod nga umay kaawisan. Agparito ka. Anya? Ipatangos mo day taagong mo. Uray siya. Day tati umay ko ipaaramid dito'y Pilipinas. Iso anagawid
Kasta? Saan ngamin nga uso ti logpap ti agong na iti Amerika? Ay, kasta ka di. Kano nagadupay wrinkles di ti rupak. Ay na, mabalin mo apabenat dayta tapno umubing ka. Ay, mabalin ay ha? Ay na, friend, mabalin nga agpapudaw ka. Amin ita posiblin basta adda kwartang. Panunutag pa'y. Ape panunutan pa'y laang. An-anuam nga'y ginagdakil a kwartam no di mo usaran tapno pumintas ka. Ay na, bebang, sigurado, ado ti agaram kan ka no pumintas ka. Agladlading itak pa'y laang ita, friend. Ay, gayam anya. Tani, natayan ka mo. Huwag nga, Rod. Awanin ni tatang ko. Naatake ti puso. Unay matten, bebang. Takalpasan na nangabak ni tatang mo iti luto. Pimusay matten. Huwag nga, Rod, tata. Sana bali tabak ng kaitan. Kahit, anya nga iti planong nga aramiden iti kwartam anaga daw. Ikak dagiti kakabsat ko iti saggay sa amilyon. Nagswertidan no kasta. Ay, tapno saan da nga umay agdawat kanyak iti bagas kas kada sardinas. Kahit nasaya at ano kasta. Ay, kahit kaano kamat nga'y amaki asawa. Ay, kasapulan ka di pa'y ang makiasawa ak tata. Ay, dahi ta akin na adu ti kwartam. Sigurado nga adu ti agrayo kan ka. Diyak nga rodin amuno anya ti aramidak iti kwartak tata. Nagadumat ngamin. Iso ka din dayta ti balay ni Antim Bebang? Wan, iso dayta. Nagbasit maten. Kunak man no ado ti kwartana. Kut, iso laang matagigyan. Ay, inak man pasyaran ni Antim. Tapay, Mapankuarman itala ang armam. Idi, nabaybayag akras na ka. Di mo matpinagan ano. Idi day jaya tasan pa milyonaryo. Ay, kwarta lang matgayam ti kayat mo kankwana. Di mo matibagbagan No da kamin to ti agasawa. Magatang kunto amin akayat ko. Kaya't nakadilat ta, oray sa anak ka napintas. Idi payla nga inayat ka, Bebang. Di ka man. Kat no nagado ti chicks mo idi. Di naktupay talyawan apulos. Uy, saan mo ta? Mabuti nga lang amin idi kinitatang mo. Tanakais istrikto. Bebang. Mano ka di pa'y tinabati akwartam? Adopay Agasawatan. Anya, nagbiit magtan. Win, kunamon, tagkasartan, Bebang. Agpanunutakpay anaimbag. Auntie, apay nga da ka dito'y balay mi. Ay na, nagadumot nga min ti mapanagpasyar kanyak ti tabalay ko. Dagiti agar-aram kan ka. Ay na, nagmayat auntie, di kutseda amin. Kan nagugwapo da. Agpili kan no asino kadakwada ti pakasaram. Ay, nagrigat mat nga ro ti agpili. Ni Uncle Oscar takalugaran tayo. Katunaga do ti chicks na dayjay. Aw-awagan da pa'y a playboy di ti lugar tayo. Uray tanagwapo ken nataraki. Ay, sakit tulaang ti ulok. Anya ngay nga rod ti kayat mo. Ne, friend, nagpa-opera ka matgaya man iti agong mo. Ay, one friend, ngampim malpak. Ni, apay ngay. Ay na kita umat saan mat atim mangus da ito agong ko. Anya aya ti kayat mo. Jay natangos nga agong Mayat daytan, akinatangos na. Sa anak akontento. Ipaurnos ko manen. Aggastos ka manan? Ay na oray basta pumintasak. Oh, si Kangay, kaano ka mat ngagpapintas? Ay unay katos ka. Agkarasubli ka. Nagkulit ka. Mayak nga rod agaram kan ka. Idi, di nakpulos pagan ano. Itataado ti kwarta? Inaldaw ka nga umay dito balay? Umay ko nga rod kasti ayat ko kan ka.
Di na kadi kagura. At dapay man no anabati a kwartam. Ay na, day talangan ti ammo madamagan kanya. Ah, Oh, apay Joy. Ada ka di nakabutbut nga nakitam di tarwar. Dagiti umay agaram kan ka. Agdi din nanog da di tarwar. Bebang, siya kung tisong bata. Bayam dagita nga agar-aram kan ka. Anti, agayab ka na iti polis. Tani agdi din nanog da. Agpipin na tayo sa amat ng dagiti agar-aram kan ka, bebang. Ay, makapadanag, tata. Hagasam dagiti may inarestar dagiti pulis. Kababain pa hikit din. Apay, awan laya, oray may sa mapilim kadakwada. Kasano ko mga agpili Kat amukmat ay jila ang kwartak ti kayat da. Ay, sa bagay matkiti Nagrigat mo ti makabirok itinapod nung agayat ita apanawon. Ay, kahit agbakbakat ka lang aruden abalasang nukasta. Ang anwam nga'y tinagado akwartam. Di nakmatlasong bata ng bebang. Apay aya, nga apurado ka, Oscar. Naskan nga agasawatan. Ay, jakpay kaya ti makiasawa. Bakit kan di mo paila kayat ti makiasawa? Adda pang panunutek nga aramidon, asaan ati makiasawa. Agasawa takit din. Ikari, si kalang ti ayatek. Nga ta, Oh, abay manan. Adda ka manan na disturbo. Dagiti agar-aram kan ka, ante. Agpipinal tugdan di tarwar. anya! Nakaroon da ito ya. Oh, apay akas na ti panangkitam kanya, Oscar. Naskan ang matagikwa ka bebang. Anya taramidam kini, ante. Kidnapin kan. Ay sus Joy, umawag kan iti pulis, darasam! Natangusan nga agpay suday taagmong mo, friend. Kontento ka mat siguron. Ay, timangos at talagan, friend. Ngam addadak kala parikot ko. Anya ngay dayta? Marigat anak nga umangas. Ala, apay ngay. Ay, bimasit mat ti abot ti agong ko. Oray timangos. Nan kita akman. Kita amon. Aywan. Ay, jakon kaya ti agpa-opera iti agong no kastalaang. An-anwag tinatangos nga agong no marigata nakmatlaang nga agangas. Pampanunutak kat ti agpapudaw. Ado kat di ta ti mabalin a pagpapudaw. Katwan mat, ante. Ado mat ti kwartam. Agpapudaw ka, tapno makiasawa kan. Ngam ni, delikado mat ti pumudaw. Apay kumaan delikado. Agsublimat lang di sigod akulor mo no mainitan ka. Ay kasta aya. Wan, ante. Iso adagiti nagpapapudaw. Babaeng iti agas. Liklikan dati mapan agdigos ijay beach. Ngamin, nagbit damat laang ang misit. Sapay plano ti mapanag beach. Ay, isurot na ko na, ante. Imbag lang nga adda para igam iti bag mo. Ay, jak ammo no anya ti aramidak iti biyag ko. Kunak man no makiasawa kan. Saan mat nga amin nga ada asawa na kat maragsak, Joy. An-anom ngay nga rod ti ado akwartam, ante. Agoray ka. Ninsamot Oscar day ta sumungad, Joy. Ayawan, iso, ante. O sige, aglimang kan. Umay nakakidnapin day ta. Friend, ada ka di kwartang. Tapay. Pautangan nakman, ta ipaoperak man day to agong kong. Ni, nakaatukan nga opera Una, takasano, marigata nakmat nga umangos. An-anom ngay manan day tagong mon. Ay kat ipalugpap ko manin gasto sa kuntap no makaangas ak anasayaan. Anti bebang, adan di tiket tangagtor. Ni, nabiit mo ta na si Mang Pat. Pasyaran ta amin asuli ti lubong, anti. Unin nasaysaya at laangan day ta pangigasto sak iti kwarta. Napanunot ko, sa anak mo tin ang makiasawa, tapno adda kadwam abaak. Ni, ubing ka pa'y. Ay na, enjoy ak ti biyag ko akadwa ka, anti. Sa bagay mo kit di
Naragsaklat tamo ti biyag. Nga oray awan asawa. Kapayaming mingmingam day ta department store ni Bebang, Oscar, Di naggayam kayat ni Bebang. pagan ano nakamot nga ay. Gwapo ka laeng, Oscar. Ngam saan anasaya at tiugalim. Playboy ka pa'y. Plano nga ro da kidnapan ni Bebang. Makitam day ta panunot mo. Kasano kumaakayatan na ka, no puro mat kinadakas ti plan-planuam. Pinagnegosyo ng ti kwarta na. Bumakbak nang ni Bebang. Nagpasya-pasyar pa yun Kadwa na dya kaanakan na. Saan agasat ni Bebang ti makiasawa? Ay, Naragragsak pa'y kit di no awan asawa na. Tapno awan sakit ti ulo na. Tay kunada nga rudain. Saan laeng apan nakiasawa ti ragsak ti tao. No di kahit tinatal na ken natalinaay apan nagbiag na. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw, iti pagsasao ako nana. Saan laeng apan nakiasawa, tiragsak, ti tao. Nudiket tinatal na, ken natalinaay apanagbiag na. Tampok dito'y programa tayo. Kus talatibiyag! Oh, lakay. Ape anak ka panimid ka di talamisaan. Saan ko nagustuhan tinagtutungtungan mi agkakabsat? Maipapan iti matawid mi adaga. Anya saan anasaya at asasawam? Kat kunakmat kan ka, asaan ka nga umanugot ang magudwa ti daga? Ngamin, sika ti ad-ado ti sakripisyo na, anangay aywan kadagiti naganak yo. Kaday tamat imbagak. Nakaungat kit din dagiti dua kakabsat ko. Ay, anya aya ti kayat da. Ti kayat ni Salvador, ijay addawaig na. Kat di ta ti aramidan ta atalo na bilang. Kat ilaban mat kano ni Carmen, asaan amapan kan kwa na jay kabatuan apaset. Ay, aglalaban kayo no kasta. Asikaswan nyo kit di day ta sa nikwayo. Tapno saan aday ta ti diyo pagkikinnaawatan. Veronica, kayat ko pa'y timangan. Apay aday to'y laang tiginaom. Ay na awanan ti bagas. Imbagak tumat ngamin kan ka nga alaamon jay tawid mo adaga. Tataluan namon. Tapno saan tayon agumatgatang iti bagas. Hay, ngumingin na pa'y nga rod ti bagas. Kat, isumat imbagak kadag iti kakabsat ko, itay nagsasango kami. Kat, Kung ano yung manong Herminyo, mas nalawlawa ti tawidan na. Ta iso ti inauna. adula amin? Gaputa iso ti inauna? Adon ti bagi na? Ada pa yung bagana. Iso ka no, ti ado ti sakripisyo na kadananang kentatang, idi si bibiyag dapay. Uray anya pa'y ti bagbagana. Rombang amapankan ka di addawaig na. Period. May samot ti buridak mi. Ni Carmen, akon di post ija Facebook. Ay, may samot da di adina mo ti lablabidan na. Di na kano kayat aje kabatuan adaga ti mapanken kwa na. Kat, asidagmat iti kalsada. Di na pa'y kayat. Ay, una yung dagi jay akakabsat mo. No saan da kayat ti agbigay, ay kat, aglalaban tayo na. Anya ti makunam lakay. Makunak iti. Di kagdengdengag. Itayak pa'y asao ditoy. Makaturturog na tao. Kunak, i-post ko ka din iti Facebook dagijay agom akakabsat ko. Agom, dagiti kakabsat mo? Ne, apay, kasano ang nagbalin nga agom da? Di mo na nga, di istorya. Adda ayamat istoryam. Di nga'y panaggugudwami iti tawid. Di ka no kabatuan titadahan niya. Sana mabalin day ta Tasigun itilintag. Anya ti bagbaga tilintag. Ituloy mo Anya day jay? Inadal mi day ta iti nagadalak iti kinaatorni kat. Anya nga rood di bagbaga tilintag. Aguray ka matata, jak malagip.
Awanak samot idi insuro da. Barsakan kay ti cellphone makitam. Ah, Agin lalaing ka man nakon kag. agin lalay nga ibagbagam. Kano nagadalak iti kinaatorni. Aping nga rod nga awan mat makitak apamanik na anagadal ka iti kinaator na. Apay tabiro kang pa lang ti pamanaknak may. Dahito'y kinalaing ko aromason, tinaan anay apamanaknak. Lakay! Lakay! Umay ka man ditoy! Kita nga gininanak, ayaban nakmanon. Umay ka, takita am dito impose, jay agin lalaing aburidak yo. Anya, nagipos manan ni Carmen. Kita am namin oh. Nan, kita man. Ah, Tsak po na'y makita. Basa amon. kunana, dagiti agom kat adda mismo iti unag ti pamilya. Oh, sana inikan iti hashtag ako nana. Addanto aldaw yo. Nagtured matan ang nagipos iti kasta. Adda na yun pa iti hashtag na Basa ma. Hashtag pera over dugo. Mang-aagaw. Kuna naman. English day jay Anya nga English? Adda ayamat binasak na English. English ti dengeg kaw. Aglablabusan da di akabsat mo Salvador. Saan anasaya ati aramidan na? Bagbagaam da di akabsat mo. Bagbagaam, one? Bayam. Aga pa kami nga kakabagis na kastalay. Ay, unay katabannog kun aya anagnag na anagpirok iti abogado. Nasaya tasimbang petkan. Itay pa'y ngor-orayan ka. Kita am dito impose ni Carmen. Oh, kita am Ne. Di mo mat unay ideket dito yung rupak data cellphone madulingak. Nagipos manin ni Carmen. Ah. Pangpangtaan nan tipiyag tayo. Ay sus. Itarumtan sa dayta kabisat mo. Ini-screenshot ko di post na. Isunto ti ipakita kiti abogado no makasarita ta. Ay, nangina ti agabogado. Sa bagay Ay, napanak ije opisina ti may nga abogado. Agasem, 5,000 ti consultation fee. Ni, nagnginamutan. Hey, apay ako manatawa ka. Agbalakan samot tay. Ay nalakay, nakabalis akon kadagiti agom akakabsat ko. Nagpusak ijay Facebook ko naman. Talaga nagipos ka. No imbaga akaramidal. Addan agumura da Basol da Api ngamin nga ijay kabatuan ti itad kanya. Sa bagay. Sika aburidak ti kanday ti kasya tawid. Oh. Ay nalakay, di mo lamong. Nga idi agsak sakit dagiti naganak may. Siyak ti para sukat iti daya porda. Makitam ti anos no. Nasingpat ka kit di aburidak Narespeto ka nga anak kan kabsa. Apay, di ka pa'y napnak nga katkatawa. Nasurukan amay sa oras nga katkatawa ka, Carmen. Ay, sobra ka mo. Italang mo't ngagkatawa. Lakay, adda na panunot ko. Tapno marisot dayta problema iti daga. Anya day bakit? Ay, saan ang maala iti pudot ti ulo day taket? Ornosan ti parikot iti sanikwa, tapno saan kay nagiginura? Nagsaya ateng bakit? Takas ti panunot mo. Kinaimbag. Katuwa na, iso nga awisam dagiti kakabsat mo ngagsasarita kayo anasayaat. Ayun anya. Maornos day ta a problema lakay. Iso nga awisam dagiti kakabsat mo ngagsasarita kayo anasayaat. Wen, aramidag day bakal. Oh, denggam ibasak. Ta nag-text kanyak ni Glenda. Anya ti kunana. Agsasarita kayo kano nga agkakabsat. Laiket na saya ta Talaga nasayat mo't kiti daytoy aganwat ni manong mo Herminio. Kaano kami kanong agsasarita? Inton Sabado kano. Ijay restaurant, ijay ili. Ay, sumurutak to
Taimbagla nga damot mangted iti moral support. Oh, anya ti makunam iti daytoy singasing dagiti kakabsat ka. Ne, apay asyak nga iti pagdamagam. Ket, kunam anagadal ka iti kinaator ni. Tistingak man ita ti kinalaing mo nga ipaspasikat mo. Ay kayo na, day talaga yan. Sigun iti article to, Republic Act number 303, na ilanad ijay arumbeng agdadanggay dagiti kakabsat. Ah? Nalaing ka? Apay kapoy. Namati kamit. Kung kuna lang day jay. Pinarpartwat ko la day jay a Republic Act kas kada article dita. Naa? Sa dino ti pagkikitaan niyaw? Amom jay sikat a restaurant ijay ilay. Jay ihawan ko na. Ihawan. Nya mo day tan. Sana naimas ti sidaan ijay. May mayat nga ibagam nga ijay beer garden ti pagkikitaan niyaw. Beer garden? Kano video kyan day jay? Video kyan akan restaurant. Ay, naimas ti makan ijay. Ado ti pulutan da akaldeng. Ibagam nga ijay kay nga kikita. Sa anak mo't ngagpulpulutan. Siya ngay. Apay, sumurot ka? Siya nga ron ti attorney. Ilaban ko da ito'y akaso para ken ka. Nay, aguray ka man na kay. Apay, sa dino ti papananday ti a tricycle. Kat nalabsan tayo umatan ti restaurant na papananta ko ma. Saan nga ijay ti pagkikitaan tayo? Nay, sa dino nga yan? Ijay beer garden. Pag-iinuman? Mayamon. Ta isutikid daw ni Carmen na buridak ni. Patganta, tapno agkakapya kami nga agkakapsat. Ala, Bawalan ti agong ungat, bakit? katuan ah. O anya, umanugot kayo iti singasing ko? Ila ko yulangan ti dagayo kat pagbibingayan nyo. Tangay di kay matlagi kinaawatan. No siya, mabalin. Un, umanugot ha. Tatibingay ko, igatang ko laangan iti ado aburyas. Imbaglaan ni Gusyok ah. Sa bagay. Mayat day ta. Ala, umanugot akmat. Imbagla pag negosyok ti bingay ko. Total, di tayo matlag kikinaawatan iti dayta sa nikwa tayo. O sige, kastalatan ti aramidan tayo. Oh my! Ay, nagmayat ti agkanta ah. Uninganod manong. Ay. Agbagay ti boses tado ah. Ah, Agjuit taman kit di. ah. Mayat no talo tayo nga agkanta. Lakay, nabartakan. Nabartag asasawa. Ay, usto daytan. No, di napagsatan. Nagawid na nga rodan. Ah, madamdama pa itani at dapay mo dagiti kakabsat ko dito eh. Veronica, kuskusilapan naksamot itay. Kat no is-isaman ka. Amok ayamot ti agkusilap. Ay, kasta aya? Ay, ayaban taman kit din ni Carmen. Takadwa tamot nga ginom. Carmen! Umay ka dito, itagi-inom tayo. Wan, umay ka ditoy. Anya aya ter aramidam di talamisaan nagiti lalaki. Bambantayak nila kay ko ta nabartakan. Ay, apay ay abantayam. Bye-bye am. Umay kakit day. Taramanan tayo mat daytoy ladies drink ako nada. Ayun. Malagip mo ka di ba kahit no anya tin napagkikinaawatan mi nga kakabsat may papan iti tawid mi adaga. Ila ko yung ngarudan ti dagayo. Tadi isupay apagaapaan nyo. Ay wen gaya man niya. Nasaysayatan ti kasta. Day tamot ti nagtutulagan nyo. Ay kat wanen taaga apa kayo mat ngamin. May mayatan nga agpaiso ti kasta. Saan kami nga agpaiso nga kikinaawatan may papan iti dayja adaga. Ala tati mapaglakwan ay kat aramaten iti nasayaat. Kan paadwan pay Una. Ta husto tay nako na ni Glenda. Urnusan ti parikot iti sanikwa tapno saan kay nga aggiginnura.
Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana, urnusen ti parikot iti sanikwa, tapno saan kay nga aggiginnura. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag! Napanan ka di manan ni Tensyaw. Mabalinan nga irwari dyan asip ngat a kwartaw, ti may sabur na'y abase. Ibalas tayo kuman iti basbasit agalon, kan bote. Taos taw no adda umay agurdar, kan gumatang. Ay, no iso manen ti kadwam amang irwar iti basay. Sigurado manen ang mabartag. Kapilitan nga iso ti kadwak. Di ka mat nga rod makabagkat. Ay, inaklaayaban ti kaaruba. Tatagdanan amang irwar iti basay. Ingka nga ruden Awan nga minan ti karga ti burnay nga adda dito irwar. Minak nga rudan. Amang ano sumangpot ni Dinsyaw. Kat ipaturay naman ang ti dina ammo ti laod kandaya. Ay, alang araw. Ibaganan tumanan, aramanan na. Iso nga rod, nga imbaga. Asaan nga iso ti kadwam amang irwar. Nay, manang, nakaumay ka mat. Ada ka di ibagam. Ay, katuan di ko mabarom. Ni tunay. Saan nga min ang mairwar nila kay di burnay ti basay? Ay, imbag ka na kayo Takanayon nga ada maaramid yu abase. Adalat ta ilaklako yo. Wen tapno saan ang masayang timulami nga unas? Ay, pagsayaatan na tinalaeng nga agaramid iti basay, babaen ni ti unas. Ayan nga rod ni tunay, ading kaw. Napanagarado mo itay. Dandani siguro itan, manang. Pakibaga nga rod, tao may to ijay balay, wag. Wen, manang. Napanam. Napan inayaban ni nanang mo ni tunay. Takaduan nak amang irwar iti may sa aburnay abasay. Adda ka di man mabali na base, tatang. Indak man nga rudramanan, no mayat mat lang iti panakatimplana. Na, kaano pa ay ama di titimplak iti basay? Saan ka manan ako maod iti dakal at abaw? Samo inuman amain. Intakit din, tatang. Magagaran ako na makaraban iti base. Ay, saan ka manan nga agbartag? Tay damdamagak tisong bataam. Naggapwam. Nagapo ako di balay danana zeni. Simangpot di balasang da nagpintas. Kahit apay kumano simangpat. Ada planom amang aram. Anya pa'y nga, tatang. Nagpintas sa talaga na di balasang. Ay, jak lapat siya nakayatan nakaday jay abalasang. Paggunaan nyo man, nagtairak man. Ado pala ti atiwag kita, ano kinataer ti pagsasaritaan. Tunay, apay anala daw ka asimangput ita. Pinayaban na ka ti kaaruba, tatangdanan na ka amang irwar kano iti burnay ti basay. Di manggasak nga min iti balay da Verna, nanang. Na, asino awer na? Diyan ngay anak ni Nana Marta, nanang. Nagpintas at talaga da diya balasang. Ay won, may saday diya akapintasan dito'y lugar tayo. Ay na, nakayawan ak unay kankwana, nanang. Eka, anya nga iti ipanakkel mo kankwana, anak ko. Mapaay kalaang ano armam. Ay, uwan nga rod, nanang. Nga muray no kasta, ipalapal kulat tati ayat ko kankwana. Barang maisalat. Saan ka matkit di nga upayon? Ang masigurado. Ado, ti agrayo kankwana. Dita kayo, mapana ganyan balay tinapintas sa sabsabungag na. Na, mapan ka, akas ta ti tsurap, nabartag ka. Mayat ti kastutip no, may baga kami na kayat ko, nga ibagay ti balasang. Ay, saan ka mapanakas ta ti tsuram, nabartag ka. Ay, sana mabawasan ti kinatair ko no nabarte ka. Na, May mayat ka diyatam no, tumaraki ti tao no nabartag. napanlatan. Unay lakot ti laing na nga uminuman Ay na, bakat. Awan ti babae ang mailawan iti anak mo. Nukas jay mat amamartag. Ay, wun nga rin Ay,
Naglaing lakat nga uminuman. Isun sa ti ari-ari ti bartak di ti lugar tayaw. Abay nga ka diti balay tinapinta sa balasang. Kano naglaan ka sa katunay. Sika, apay nga may ka dito yan nabartag? Abay kumano na barte ka. Nadagayang minumag. Siga agad diya. Awan mo burna iti basing erwar mo dito no umay ka. Di ka maawatan, Manong. Ah, Anya ti sasawom aburnay ti base. amom ating kawan na pintas. Dahil ti alaad ti tangtangdanan mi ang mangirwar iti base iti paktruyame. Ano ti base mi iti paktruyame. Adda pakturyayo iti base, Manong. Wen ating balasang. Dahil ti matatao ti babaunan mi iti kun nakapakturya. Adda gaya man pakturya ti base ditoy. Isa ano song batan na. Ikalay sa ka. Kat na iti alaad ti babaunan ta iti pakturya ti base. Unay tababa unanan. Unakay, kakaya't tinapinta sa balasang narang. Nagragsak kita yung kasasarita. Orela, nagalak. Ay, amangan ano adda inalakan na nga imbaga. Wano sikat inalakan na. Gapaw, iti kinangalaw ngaw mau, lukaw. At dakit din di dyan itunay. Nagtura na mga ipakita, iti naglalaro pa na. Di mo ibagbaga na laad jay tao. Tanasingpat kan nagagat. Anya nga, iti pangabak kanyak na di alaad. Nagtairak no may diligkan ko na. Ay, saan kang agwiyaw kunak manain? Saan alaad ni tunay? Ay, amluyan nanto ti rupa na nagkalesa kami di simbahan. Here comes the bride, all dressed in white. Ay, di ka man nagtagtagay na patangat aldaw. Din siyaw. Ay, nabangungot kan samay. Da kayo, di kayo tumamamati ti bagbagak. Ikalaysak ko nagtumay. Kanayon ka anabartag. Adayamot kasta. Yan siya nga ron. Eh, moya ti remedyo, no, saan ang agbartak na lang? Anya kumaday ta. Saan kayo nga garami ti base? Ay, din siyaw. Di guusan kanto pa iti lamaw at danaw. No isardang ti agaramid. Anya nga rug ti ilakaw nga igatang kadag iti masapsapol dito'y balay. Anya ti igatang iti bagas alamutam. Iso lang mo ti remedyo, tapno saan ang agbartak ako na ninanang. Ay, Saan nagapaw ta darak? Isaw ti into na ram. Lukaw. Kita anak. Nabayaga ko nga agtimtimpla iti basay. Hanggang sa anak matamamarta kakaskan ka. Kaya pa nasa niya matagbartak ka na ta. Nagganas si ka. Uminom tamang iti. Ay, di nakmansurwan iti linulokaw. Awan ti rosas ang may sagot ko kan ka, ading balasang. Anang, adda sabong ti katuday nga awit ko. No kayat mo ti agsida iti katuday. Imbag lang nga ilutom. Mangalakan tumanen, Manong Tony. Kayat ko ti insalada akatuday. Yalaan kan tumanayin, ading. Adu ti mulak akatuday. Agpaiso, Manong Tunay. Mabalin ti umaymat agpasyar iyay ayan ti kunam nga adu amula makatuday. Una ading kaw. No kayat mo, umay kadagasan intun bigat. Tain tamangala. Adu pa'y ti mulak. Un Manong, umaynak nga rudagasan na. Umayak mat agpuros iti sabong ti katuday. Nakitak ti balasang asab sa bungam. Kanuanan nito na nga agpurpuros iti sabong ti katuday. Magustuhan na ti mula ni Tony. Ay, mangipanak mamati ti produkto tayo abasay. Mapanak iti balay da. Inuman mi karatatang na. Ay, ni kaditatang na ti armam. Tapno durugan na ti anak na amang sumpat kanya katang. Ay,
Patsyamot akayat na kanitatang na. Kat mamartag ka mat. Ibagakin ko ana, akanayad ko ngay kanitibasay. Nulakat tasong batan nakti anak na. Apay ko mga itin mo alibre tibasay. Malugi ako na. Apay masakdula ang tibasay. Taing kasakduan nga itad. Tapno makamanugang kayo, tatang. Anyamat tilaban kanyak na di atoni. Siyak lakit itisong batan ni Bernata, natairakit nga raw. Ay, mabiyag ayan ni Verna iti tarbaw. Mamartag kanto pa ay. Apay day tagalon ti basay. Asino ti akin order dita? Ited mo to kanyak ti bayan day tabase, ah. Isagot ko iti ama ni Bernata ito nanang. Ay, saan mo nga ipakita at kinalaing mo nga agbartak iti ar-armam? Ipakita nga damot produkto tayo. Saan lang nga di atoni ti adda may pakpakita na produkto na. Ado launay ti 2 galon abasi nga ited mo. Basitan ti ilako kabasay. Madino ba sititin ko? Doa kaming uminom. Sakit uminom magtupay iti dalan nga agturong iti balay da. Maladi ta kayon. Ayan ka din itatama. Sagutak man iti basi. Anya? Sagutam ni tatang itibase? Oy, naimas dati produkto mi abasi. No kayat mo ramanamay. Sa anak amang inom iti arak? Saan mo apa inuman ni tatang ko? Tagsakit tumanan ti tiyan na. Ipanaw mo day tang arak? Ha? Apay nga siya? Kanayon lang nga uminom iti arak. Saan ba't nagsakit ti tiyan ka? Naimas ti basi ko nagtumay. Kanayon lang nga uminom. Naimas kan ka ngam nasangar kada kami asaan amang inom. Kastalaeng, ti makunam. Di ka ngamin inom. May tapagkortaan na iti produkto mi amasing. Ti produkto ni Tony sabong lang ti katunay. Anya nga iti pakainaigan ni Manong Tunay. Apay anadakamat mo. Sumbatan nakidin tapno ikalaysakan. Kahit mo ka rin tiyag taltalon no, ni Tony ti pakiasawaam. Makita kat napingat da Tony kandensyo nga agar-aram kan ka. Wan nga rod nanang, kanayon da nga may dito'y balay. Pilyam ko matirumbang alalakay, anak kaw. Jay saan ka nga agrigat itidin na ti lalaki ang mapilay. Nakapili ako na, no asino kadakwada nanang. Isunto tisong bata. Asino kadi kadakwada tisong bata manakaw. Jay kumaam muna at agtrabaho. Saan ang mamartag? Nataer nga agpaisaw. Ngam di na ka mapakanti kinataer na. Jakmat kayat ti mamartag kan nangalaw nanang. Nadulpot akitaan no kasya anabarta. Pudnot ako naman ako. Awan maganab mo iti tao ang mamartag. Sapay nagsadot ka no iti balayda. Ipanakal ni Densyo at ang tangdanan da kano ni Tony nga agibagkat iti burnay ti base. Kada ka di pa naggustom ka ni Dinsyo nga aglaklako iti basay? Diyak kayat ti tao ang mamartag. Kan ngalaw-ngaw no mabartag. No kasta, adda nga ron namnamakan ka, Verna. Nabayag ka matan basit nga agar-aram. Gibusak matan at irigrigat mo. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Sungbat akong ti idardarirag mo nga ayat. Wan ti sungbat ko kan ka, Tony. Puno ka di, Verna? Oh, agiamanak. Nakaragrag sa kakunay, tanagunod kumutlangan ti ayat mo, Verna. Makitak ngamin. Kaskasin aw ti sabong ti katuday anadalos ti panagayat mo. No kayat mo, agkalay satan. Adda tarakan ko ababaw. Adda amat tin nakasagana ang urnong ko para iti panagkalay sata. Nay, mayat mati sa sagawisiwam amasabad ka si kalaad. Ah? Uray laadak ako nam. Tanapasungbat ko tinapintas abalasang. Ikalay sa ako. Sino ko man napinta sa balasang asasaw mo? Agtagtagainip ka.
Kukuha ko ni Birna. Iso di ka pasalsali ti dalan ko. No di mo kaya't alipakan ka. No makita ka mapan ka pa ijay balayda. Makitam ti saan mo pa'y anakit kita. Anya, napasungbat mo, tinapintas sa balasang? Saan ka kadi amang lukloko? Langak ka di timang luklukaw. Di na kayat timang nginom iti basay. Anang alaw-ngaw no mabarte. Dayta timbaga na. Na. Apay akas kalaubing ang naagawan iti ay ayam. Kasalaw, sanga mo na niya nga birna tagpilay. Ah. Jagitin laan na para magkat lang timur na iti kayat na. Ay, kastala ti biyag Gapaw, tadi na kano kayat ti mamartag ang alaw-ngaw. Kahit si kadayta. Salmagayam na itabasay. Jakon uminom. Barang makaasawa ak matantarang. Ay, rumbang lang Laglagi pa tay pagsasaw ako nana. Liklikam tinalabas nga arak, tapno di kagbalain amaag. Ditan kagayam, tinagibusan, ti pakasaritaan, anaadaw, iti pagsasaw ako nana, liklikam, tinalabas nga arak, tapno di kagbalain amaag. Dito'y programa tayo, Kastalatibiyag. Ay, imbag ta nasabat ka dito'y dalan. Saan ako na mapanidya balayaw? Anya ka na iti gagaram ko maidya balay may. Agparti kami ngamin iti babaw inton Domingaw. Mangayam ka kuma iti kadwam, tada kayaw ti agpartay. Ay, day tamod lagayam. Awan parikaot. Apay ngagpaparti ka manang. Ipapunyag na ngamin dya apok. Ay, kasta. Ada mabalin ko abagaan akadwak nga agpartay. Pati ko maagluto Hustaw, ta nalay nga agluto ni Pari Pedraw. Isaw ti ayabak akadwak tao. Enwar mo manan day tadakkel abunang mau. Papanam? Basta rumwar da ti abunang, amumaw no sa dinaw ti papanak. Ay na, basta rimwar ka nga igam mo day taabunang, madanagan akon. Anya ko mga ti pakadanagam. Amumun ano niya ti kayat ko asawan. Adda nga min luklukaw. Datang iwat mau, pamangan numangag na ka. Oray di damangag, no adda makita iti aramid mau. Maamuan dan tumutlaang. Saan da amamuan? Awan lakat ti mangibaga. Oray awan ti mangibaga, maamuan dan tumutlaang amaamuan ko lang arudan. Saan ka man na tumagalit? Di nakbibiyangan ka day. Di ka kitagyaman, tadag sangput akarne. Ay, uray jak makaramraman iti karne. No sinasaor, tinagtaudan na. Ay, kastala ti biyag Pagbiyagan amin a kinasikap. Nasayaat na nagranatan dito'y paray. Nay, adda ka di pagsayaatan ang nadalapos mo dita, paray. Agsagana ka, taintun Domingaw. Inta kano agparti iti babaw, ijayan dakwana. Agpabunyag kano ka, tay anak na. Ay, addaman nga roden siguro Iso nga raw da si kati inayabak. Ta umayon ka kadagiti ibagak nga aramiden ta. Dagiti ka di sigud akakadwam. Saan da ka di nga umayaw? Ay, agin lilinis dagiti paray. Jak amu ano inton jak makit-kita. Ang mga nubukudan da, adidak ibingayan iti maipuslit da. Ay, kasta siguro Wano, narawat ka nga talaunay. Isu para pulutan dalaang ti ipuslit da. Di da kan inraman. Agin dadalus dakit di ata iso tiyamaw. At daman siguro papanamong, awit mo ibunang mo. Sigurado man day tuyen. Ikatinyo man ti aramidyo. Ano agparti kayo? Kat pakipartiyo amin nga umasidag ije pagpartyan nyo. Umasidag da nga road. Apay kat adi mo iramanin. Mayat apagpulutan ko naman. Sapay pati pusa nga umasidag kat iraman nyo. Pagsayaatan ti buksit amin dagijay. Nga uray saan nyo mat adingwan? Uray saan ko adingwan. No umasidag lakit day. Apay kit dingay.
O, anya nga tamot ti mariknam. Nudingwen mo ti iraman ti sabali a partidor. Ay, kitaan da. Nujak ida iraman apakiparte. Kita mo, nadang masidag dito adinguin paray. Ay na pare, uray saan mo nga imbaga. Nakasagana to'y bunang ko. Nay. Kita mo na tao masidag nga kinikinay. Agsaka na ka. Ay, sige pare. Andan iti asidag mo. Isina mong ti ulo na. Uy, paray. May isa, dua, talo. Anday ta, naalan. Pinutan mo untay kargam dito'y sakaw. Maglakit din tanasapa ta. Awan pa'y tao akadwata di tao. Isong imbagak amasapat tapno nawayata ang mga ramid iti kayat ang aramiden. Nay. Adamanin o masidag ngat-ngatingat. Bulos akal deng. Sikamot ti magtiraw. Sikamot gayam day tama ng Berta. Nagkuyog mo't gayam damanong kanlakay ko anapan nagparte. Wan ading ko, nga madasaan ko akayak nga aramid da. Hay, saan ko ang mabagbagaan ti asawak manang? Ay uray siya, day tati saan ko akayak nga aramid na. Uray siya nga rod manang. Pulos ajak anugutan day jing aramid da. Inbagak tupay asaan na nga isang put ijay balay, ti anyaman nga inala na iti linulukaw. Pangipanandangay. Anyapay ngay, no di saan nga ijay kakadwada nga ereng iti arak ken pulutan. Ay, una yan dagita abartek. Imbagak ken kuana, asaan amang iramraman iti basol da. Ay, jaklakit di kaya timapan iji impyerno, gapulaang iti karne. Naimas magayam ti aglaw kapato kan kalday. Nasa umang paray. Adda ko mamanan agpaparte, tapno addamanan bonus. Bonus akarnay. Uray awan ti agpaparte, no kayat ta ti agpulutan. Awan makalapay. Iwan mo ta paray. Intalang aganop iti tarakan ti karo balita. Ayosay. Sa bagay, nalakalaang ti aganop. Uray saan tan amapan ije kabakiran. Dito'y talaang nasideg. Addan maanupan. Imbag ta nagsabat ta si Camila. Apay ka din, nana. Awanan kayo itibain iti asawam, agraman ni Tomas. Ni, apay ka din, nana. Adda ka di atraso mi kada kayo? Naramanan niyo siguro ken ni Berta jay pataw ken kalding may. Patukan kalking. Ay, di ka maawatan, nana. Adda nakakita nga inraman dalakay mo ken Tomas a pinakibagkat ti kaldeng ken patumay. Ay, saan ko nga mo day tanana? Agpulumot laang ti asawam ken ti kadwa na aman ni Brong iti dingwan ti akin dingwan. Ay, napasensyan, nana. Ngamawan amumi iti day taan na pasama. Idanon mo iti asawam nga dadakes a mapasamak kadakwada. Anya ti kayat mo asawan, nana. Makarmadan to adwa. Imbag ta nagranata dito'y manang. Apay kadiadin ko. Nagsabat kami kini Nana Juana. Makaunget ang nakisarita kanya. Ha? Kaapay ang makaungat? Inraman kanu damanong Tomas kin nilakay ko ti kalding ken pato da. Tiniliw da kano. Ay, na yan. Mangibabain da talaga. Kuna nang addan to kanu mapasama kadakwada ado ha. Aglablabos na mo't ngaminaan. Apay ngamin nga inraman dapat ikalding kan pataw. Tapno siguro adda pagpulutan da amanang. Ay, agasong ngay. Dapat ikalding kat inraman da. Addan to kanu da kas ama pasama kadakwada ado ha. Nagawan kat abain yon si Katumas. Anya ko matipang bainak. Kan anya ti ibain ka. Apay nga inraman nyo at tiniliw jay kalding kan pato da Juana. Nakaamamot ni Berta. Naibaga ni Juana kan ni Mila. Ay sus, haddan to ano aldaw yu adwa. Karma! Patpatsym na ta karma. Mamatpati ka dita. Di kay lamabain.
Day tangamin kinaarsabyo ka iti pulutan. Di makipulutan ka matno kayat mao. Ay, di nakitultulad ka na kayong arsab. Naunaam lang tinangibaga saan mo akayat. Ang awan makakit kita at sa amangan mo ibusam ti sangadong daong. Sasawam mo. Ala, kayo dumawat iti pamakawan ka ni Juana. Nay, apay kumangin kam dumawat iti pamakawan. Panakabunos mi na jay. Saan abunos day jay? No di ka tinatakaw day jay ngay narami jaw. Ay, sayang. Tatinakaw dagiti agtatakaw ti kaduam akal day. Nagsayang lakit day. Saan ka mat asumanorsura? Tamangan no isarunoda ka dagiti arsam. Sapay dadakkel akal ding ti puliyaw. Sayang. Ay, inak mangki di pa isprian dagiti mulak. Tapno saan nga ibusan dagiti igas. Pare, nakita kakaslan na ulaw ti dakkel akal ding ni Juana. Adda iti arubayan da. Amangan no adda nakan na makaulaw. Ay, sigurado asa na makataray no kung namakasla na ulaw. Inta tiliwan. Nungay makita dak. Si putam ti papanan ti kaldeng. Dumapan iti kasupukan. Tiliwan. Bagkala madagaws. Adda manin pulutan ta. Alang arod, mapan ko si putan no papanan na. Tarasam, mga nagsubli iti balay da. Sayang di kaldeng. Isaganam nga rodon ti pangilutwan ta. Saan lang nga pangilutwan, pati arak apang bulon, mangisaganak. Alang arod, mapanakon. Adda manan pulutan ta. Ne. Apay nga. Pagkurkuri paspas matikal ding dito'y karuutan. Ay, nagmayate. San kun apagrigatan at iliwain? Ala kun kat ipisok ko dito'y sako. Aday ta. Ay, kita. Magnaak nga kaslaawan ang yaman. Lumabasak iti arubayan da. Di da mo akal ding ti kargati sa kung awit ka. Ay, nakapangan siguro daytoy iti kompormay. Nagmayaday. Adda manan pagpulutan may kan ni Pare Tomas. Gatay sabot kan ti kalding insangput baw. Pinang-or mo ka day. Rinapagkula ang tisakaw. Naangsan siguro. Gusto tapno ditan pagrigatan pay. Pulpugan takid day. Agawaan tangarod nga iluto. Ay mawawak iti arak kan makasidsida akon iti kaldereta kan pinapaitan. Dito'y tanton sirok ti salamagi nga ginom kan nagpulutan. Napariir nga agpaiso dito'y sirok ti salamagi. Adda papag dito'y. Sa pulan to ni Juana ti kalding na adda gaya man iti buksit ta. Uray kasano ti panagbirok na. Di nan tumasarakan. No agdamag kadata. Ibagata, anakita ta anapan ijay bakil. Nay, mas maligayam tagkorkori paspas kan naulaw akal deng. Ay, angam, amungatan ni Juana, nga awanan ti kalding na. Kasano ko mga muna nga kat di namat nakita ng nalam. Ti pakas daawak. Apay nga agkorkori paspas, iji arubayan da, idi nakita. Ang mga noadanakan na, iso na ulaw. Agpos-posipaos, adi makatal na. Saan tan aparikot, no kasano na ulaw. Kan natay. Tinaskan ita, adda pulutan ta. Ay, wala ba rin. Tagay. Ay, mastikal direct, akan pinapaitan. Nangagkaw amin asaritaan yaw. Itayak pa'y dita ngamdidak nakita. Adda ka dita. Anya kumatiin nangagmaw, aber. Jay man gayam kalding kaw day tapulpulutanan yaw. Amo
Umuyo ka day anak kapanganday ta iti pestisidaw. Napan na inarab ti ka is-spray anat nataeng. Anya, nakapangan iti pestisidyo. Kitwan! Isu siguro ana ulaw. Ha, agalwad kayaw. Amangan no dadakas ang mapasamak kada kayaw. Pare, binugwam ka diyan na imbag tay karnet kaldeng. Ay, sigakit di sapay mangrumi nga agsakit ti dyan ko. Ay, Ori siya karam. Agsakit ba't ti tiyan ka? Day ta tinalala ti arsab akas kada kayaw. Ibagayaw ka dagiti asawa yaw ta ipanda kayo iti ospital. Karmayon at dua day ta. Anyay tanday ta nga inaramid yo. Natay akalding sindayaw. Laglagi pa nyo da ito'y apagsasaw. Di ka agaramid iti dakas, tapno di kan tumot agbanag adakas. Unay kat ngaminan ti aramid yo. Jakpay kayat ti tumangad iti barsa nga. Ay, uray siyak mo jakpay kayat. Ay, madigayam. Ay, dakas ti aramid may. Jakol kayat agsidahay tinatay akaldeng. Ay, uray siyak. Jakmat kayat. Kasano kumapay ang makasida kayo, no sumaruno kayo matan iti napasamak iti kaldeng. Pakawalan nakapaw. Sana ko nagagsiday tinatay akaldeng. Di na kumamot alalaan. Apa. Pakawanan nakapaw. Ay, agbalbaliwakaw na. Sana na maulit ti dakas nga aramid may. Ditan gagayem tinaggipusan, ti pakasaritan tayo, anaadaw iti pagsasao ako nana. Di kagaramid iti dakas, tapno di kanto agbanag adakas. Dito'y drama tayo, kastala ti biyag.